Alhamdulillah Gusti Allah ki belas ke kaul panjenengan ki etremah syukur ongku salat gelek tawajjuh dekat Allah Subhanahu wis minimal lek gak iso khusyuk toko awal sampai akhir salat niki Al Imamul Ghazali maringi setunggal coro minimal alal aqal paling tidak 3 tempat jangan sampai kita lalai ojo sampai lali ing dalam telung tempat waktu ngelakoni salat 5 waktu. Pertama, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tepak niki ojo sampai lali. Hadirno ati kita khusyuk khudur tenggene Gusti Allah Subhanahu wa taala. Minimal tempat pertama niki dawuhipun Imam Ghazali, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ojo sampai lali nanggene Gusti Allah ing dalam salat. Enggak biasa mojo Ustaz. Iya macam oleh setia Pak, maca kabiro ji doa iftitah ji. Tak apa lagi. Male sempurna engki napa engki? Lu ndak iso toko awal sampai akhir wis telung tempat iki wis. Kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ojo sampai lali tempat kedua niki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lali balenono maneng. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ojo sampai lali. Iyyaka mung ing panjenengan na'budu nyembah kula wa iyyaka lamun ing panjenengan nasta'inu nyuwun kula ihdinas siratal mustaqim. Tempat terakhir lek pancen boten saged kita khusyuk saking awal sampai akhir, tempat sing terakhir dawuh Imam Ghazali niku ketika kita membaca salam at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alaika. Lu tepak maca salam nang Kanjeng Nabi niki sing hadir ati kita kraten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadir. Al Imam Ali Khali Agasam bukan omong kosong, wong lek khusyuk ing dalam salate. Imam Ali Khali Agasam ketika sampai kepada bacaan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh, maka dijawab langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alaikassalam ya Syekh. Hebate male sanes cuma Imam Ali Khali Agasam sak makmume krungu nang jawabane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada belajar, saya ngocak bener ka endosen Pak pada belajar. Engki karena perintah guru bener ka istana kau lecek takon saya hanya mau nyengak nik kawan.